Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma'u zamzam lima shuriba la. Man shariba li maradin shafa'ahullah, aw li ju'in ashba'ahullah, aw li hajatin qada'ahullah. Ma'u zamzam shifa'un min kulli da." Bu hadis o'sha zamzam suvi, inshaalloh ko'pchilik ichgan bo'lsa kerak. Je barib ichganlar bor, bu bo'lsa, kelganda ichganlar bor. Zamzam suvi deydi. Lima shuriba la. Emne maqsadda ichsangiz, o'sha maqsadingizga yetishini sebepchi bo'ladi. Zamzam suvi qanday maqsadda ichilsa, o'sha maqsadga yetishini sebepchi. Man shariba li maradin shafa'ahullah. Kim zamzam suvini bir o'ruga shifo bo'lsin deb ichsa, Alloh subhanahu va taolo o'sha o'rusina shifo berib zamzam suvini berekesin. Aw li ju'in ashba'ahullah. Javob bo'lsa bir inson qursaq och bo'lgan bo'lsa, zamzam suvini ichgan bo'lsa, Xudoy taoloning qursag'i to'ladi. Cevap olsun, aw li hajatin qada'ahullah. Cevap olsun başka bir dünyavi olsun, dini olsun, başka bir maksatı közlep durup zamzam suyunu içtiniz. Balalı olayın, cevap olsun, baylık köp olsun, cevap olsun başka dünyavi bol, dini olayı, uhravi olayın olsun. Kanday niyetle zamzam suyu içe durgan olsa, Allah subhanahu wa ta'ala anın muhtaçlığını atkaratır o niyetle. Zamzam suyu içe atıp niyet koyuyorsunuz. Ma'u zamzam şifa'un min kulli da. Cana zamzam suyu ar bir o'ruga shifo deb Payg'ambar alayhisalom hadisda. Ma akrama shabun shayxon li sinnihi illa qayyadallohu ta'ala ma yukrimhu 'inda sinni. Qaysi bir inson yoshlar o'z bor, qaysi bir inson deydi, yoshi ulg'aygan insonni hurmatlab siylasa, qataygan aqsoqol bor ekan, o'shaning yoshini siylaganligi sevinadi. Yoshining ulug' ekanligini siylab, uni siylab hurmatlay turgan bo'lsa, Qayyadallohu ta'ala ma yukrimhu 'inda sinni. Onun yaşıdagi o'sha aqsoqolning yoshina jetgan mezgilda Xudoy taolo uni hurmatlay turgan insonlarni o'zi tavib qo'yib qo'ydi. Bir aqsoqolni siylasangiz, sizdagi o'sha yoshga borganingizda Xudoy taolo sizni siylay turgan insonlarni sizning oldingizda joltirib qo'ydi. Yani shuning uchun so'zsiz turda aqsoqollarni dag'i o'zingizdan cho'ng'i dag'i hurmatlab siylash millatli ekan. Ma an'amallohu ta'ala 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa adda şukraha. Fa in qalaha thaniya. Allah subhanahu wa taala bir bendege bir nimet verdi. Elhamdülillah ko'p nimetimiz ko'p. Nimetlar o'ta ko'p. Jeyotgan, ichayotgan, minayotgan, ishlatayotgan buyumlarimiz. Xudoy taolo ko'ptagan nimetlar berdi. Endi qaysi bir insonga Xudoy bir nimet bersa, o'sha nimetning barobarida bende elhamdülillah, Allohga maqtov bo'lsin, Allohga shukr degan so'zni aytsa, anda o'sha nimetning shukrini ado qilibdir, atqaribdir. Nimetning shukrini berdi. Fa in qalaha saniya, eğer o'sha so'zni bir nimet bergandan bir joy aytdi, nimetning shukrini atqardi. Eğer de o'sha elhamdülillah degan so'zni ikinci joydan aytgan bo'lsa, jaddatallohu tavaba, onun savobini dag'in Xudoy taolo ko'paytirib jamlab berdi. Wa in qalaha salisa, ghafarallohu dhunuba. Eğer o'sha so'zda elhamdülillah bir nimetning barobarida elhamdülillah degan so'zni üçüncü joyi benda aytgan bo'lsa, anda de ghafarallohu dhunuba, Xudoy taoloning günahlarını Xudoy taolo kechirdi. Bir nimetning barobarida albatta bir joyi shukr aytamiz. Al o'sha nimetning barobarida qilgan shukrimiz. İkinci joyi elhamdülillah deb aytamiz. Onu bilen Xudoy taoloning savobini yetish uchun. Üçüncü joyi aytamiz, o'shani bilan günahlarimiz kechiriladi. So'z turdi, 2dan 3dan andan ko'ra shukr aytaveradi nimetdan. Musa alayhisalom boya voqeasi bor. Musa alayhisalomga bir inson keldi dag'i, bir boy inson kelib Xudoy taolo menga o'ta ko'p boylik berib qo'yapti. Ne qilay, qancha azaytsam bo'ladi dedi. Musa alayhisalom aytdi, shukrni azaytdi. Shukr o'ta ko'p aytib qo'yadi ekan, Xudoy taolo shukr aytgan sayin senga ko'paytirib beradi. Ana dag'i bir inson aytdi, boya aytdi. Xudoy taolo menga shuncha ne'mat berib olsa, men qancha shukr aytib qo'yayin. Ana Xudoy taolo dag'in ko'paytirib berdi, boylarni shukr aytaverdi, ko'paytirdi. Dag'in bir bende geldi, Musa alayhisalom oldi. Andan so'radi, ya Musa alayhisalom, menga Xudoy taolo hech narsa bergan yo'q dedi. Bir qana shu kichkina bir yubka o'xshatib bir materiallarni javob olgan, avratni do'stman. Boshqa hech narsa yo'q dedi. Xudoyga bir duo qilamiz, menga kichkina bir boylik bersin, kichkina bir kiyim giy olayın dedi. Ana ağa Musa alayhisalom aytdi, sen shukrni ko'p aytdi. Ana boyaga benda aytdi. Men o'zi bir kichkina bir yubkam bo'lsa, kichkina bir materialim bo'lsa, qayerda shukr aytaman dedi. Bir shamol keldi, yubkasini tarishib kirib ketdi. O'shanda shukr aytgan sayin insonni o'sha bergan ne'matni barobarida qancha shukr aytsa, o'sha shukringizga jarasha o'sha ne'mat ko'payaveradi. Agar shukrni azaytgan sayin, al ne'mat jo'g'ib boraveradi.
ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. Qaysi bir insanlar değil. Bir yerde mecliste jiyinde oturdunuzda. Qaysi yer? Joro joldoş görmenenbi, je başka yerde aytır. Bir top, bir neçe insanlar bir jiyinde oturup, al жерде туруп аткан мезгилде, ошол жерде жыйындын башынан баштап аягына чейин Аллах бир дагы зикир кылынбаса, бисмилла деген сөйлөм айтылбады да, жердеги жада калсачы. Кыскасы айтор, ал жерде таптакыр Аллахты эстеген жок. Ошондой жыйын бул. Анда алар жанагы жерден туруп аткан мезгилде бир өлүп калган эшектин жанына топтолуп, кайра туруп кеткен менен эле барабар да. Ошол жыйындан таптакыр Аллахтын зикири айтылбаса. Жана ошол жыйын кыяматта аларга өкүнүч болуп калды. Albatta bir жерде bir жыйында отурганда сөзсүз түрдө Аллах зикир кылынсын. Кандайдыр бир аз миктарда көп, кыскасы Аллах зикир кылынсын ошол жерде. Эшектин өлүгүн жанында жыйнап кайтып кете берет. Ма жаласа кавмун yazkurun Allah Taala illa nadahu munadi minas sama qumu maghfuran. Эми bir insanlar bir жыйында отурду дагы, ал жерде Аллахты зикир кылышкан болсо, асманда bir жарыясандар ошол жерден туруп аткан мезгилде силердин күнөөлөрүңөрдүн бардыгы кечирилди иншалла. Bir жыйындан турган. Жыйында эмне үчүн? Аллахтын зикир кылынды ошол жердечи. Аллахтын зикир кылынган, Аллахтын аты зикир кылынганы себебинен ошол жерден туруп атканда куму магфуруллак асмандан жарыя салынат экен, күнөөңөр кечирилген абалда туруп кеткен бул жерде. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. Qaysi bir insan Allah'ın üylerinden bulgan bir üyde jıynaldı. Allah'ın üyü degen elbette mecid, medrese, oşoğun Allah zikir kılınatırken yerlerde Allah'ın üyü de oynayız. Misalı, bu Allah'ın üyü kendine bir dalil aytıldı. Misal mecide. Bir insan kasam içti, nedir? Men taptakır dünyada yaşamayım dediler. Men dünyada yaşamayım deyip kasam içip koydu. Emal bir demege bir uyga girse dele, je bolsa meşikte жүрse dele, darактын тагына girse dele, je bir turbanın астына кирип алса dele, бардыгы дүйнөнүн ичинде. Ал касамкор болуп калыш керек. А бирок эгер ошол инсан мен дүйнөдө таптакыр жашабайм деп касам ичкенден кийин, бирок өмүрүнүн акырына чейин мечиттин ичинде жашаган болсо, ол касамкор болуп калбайт дейт. Ne үчүн? Себеби дүйнө, баягы мечит бул Аллахтын үйү, бул дүйнөгө эсепке алынбайт экен. Эми айтып атат, кайсы бир инсанда ушул Аллахтын үйүнө келгенде, Аллахтын үйүндө дейт, өздөрүнүн ортосунда bir ders kılırsa, bir kiçine bir ilim dersini kılırsa, ошол жерде Kur'an okuyup, je başka bir ilim dersini kılıp, kiçine bir ders kılışkan bolsa, anda ошол ders kılıp sawab kılgandıkları sebebine alarga nazarat aleyhimus sakina. Huday Taala alardın жүрөктөрүнө тынчтык берет. Wa ghashiyatuhumur rahma, alarda Allah'ın rahmatı olalat. Wa khaffatuhumul malaika, jana alardı büt bardığın perişteleri olalat. En negizgisi wa zakarahumullahu fi man inda. Huday Taala al insanlardı özünün jıyınında, perişteler bilen bolgon jıyında bayağı insanlardı estet turat dediler. Sizin atınızı prezidentçe bir televizyondan çıkıp aytıp koysun, men falançı prezident menin atımı zikir kıldı dep kança maktanıp жүрөбүz. Menin atım aytты депчи. A bирок бул Huday Taala эгер ошол bir Аллахтын үйүндө зикир кылсаңыз, Аллахты зикир кылып, дарс кылып, илим дарсинде олдурган болсоңуз, Huday Taala өзүнүн жыйынында сизди эстеп турат ошол жерде. Жанагы периштелердин айтып аткан фаланчы жерде, фаланчы бенде мени эстеди. Ma iltafata 'abdun qattu fi salatihi illa qala lahu rabbuhu ayna taltafit ya ibn Adam. Bir insan deydi, namazda oturgan mezgilde, elbette namazda huşu huzu olur. Ayak karabastan. Yani kaysi bir insan namazda turgan mezgilde, namazda turgan ayakta bir yakta karayverse, aldığını, öydüğünü aytır, alacak bulacakka burulu vergen bolsa, anda qala lahu rabbuhu ayna taltafit ya Adam. Anda Huday Taala aytadi, ya adam sen qayerga burulup otasың? Ana koyru mimma taltafital ilay, men sen burulgan jактан караганда мен сага жакшыракмын. Себеби biz Allah'ın huzurunda turabыз da, Allah менен баарлашып атабыз. Аяк биякты карай берсек, Allah'tan жүзүбүздү буруп жак биякты карагандай болуп калат. Ошончо айтат экен, мен сен бурулган нерседен караганда жакшыракмын. Балки мен жакты кара деген, алды жакты, кыбла жакты карап тур деген сөз. Ал жак бул жакка бурулуудан деле жакшы эмес. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala humma hatta shawkat yushakuha illa kafarallahu biha min khataya.
Musulmandын жашоосун караңыз. Musulmandын жашоосу өтө таң калыштуу да, күндө бир хадисте айтканбыз. Дагы ошол болгон хадиске Musulmandын жашоосу өтө таң калыштуу. Себеби мусулманга кандайдыр бир кыйынчылык жетсе, кандайдыр бир гам жетсе, кандайдыр бир капалык жетсе, кандайдыр бир кайгы жетсе, жаза калса, колуна кирген тикен дагы ага эгер ыза берип, зыян берсе, ошонун барабарына Аллага нашкүрлүк кылбай, балким Аллага шүгүр деп турган болсо, анда дейт, кафараллаху таала биха мин хотая, ошол тикен себептен да Кудай Тааланын күнөөлөрүн кечирип салат. Кандай жашообузга кандай мусибат жетсин, кандай бале келсин, кандай кыйынчылык, кандай гам келсин, Кудайга нашкүрлүк, Кудайга шүгүрсүздүк кылбастан, балким Кудайга шүгүр айтып турайлы, ошонун барабарында Кудай Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип турсун. Айтат да, as-sabru inda sadafatil ula деп келе ошону. Сабыр кылуу дегени биринчи ошол баленин кабарын уккан мезгилде. Биринчи уккан мезгилде сабыр ошол мезгилде болот. Кандай? Мисалы, науду билла, Кудай сактасын. Сени мынау тууганың, же мынау жакының өтүп кетти деген мезгилде дароо Аллага нашкүрчүлүк кылабыз. Ошонун ордуна мен кетсем болбой эле, аялдар да көрөт. Мен жаным алса болбой эле. Бул Кудайдын тагдыры, ага каршы чыкпайлы. Балким ошол мезгилде, биринчи уккан мезгилде, балким Аллах берген жанды өзү алат. Ошол мезгилде сабыр кылайлы, Кудай Таала анын дагы, мунун дагы акыретин алат. ما خففت عن خادمك من عمله فهو أجر لك في موازين يوم القيامة. Albatta keyingi uchurlarda akça menен kızmatçılarda işletemiz, dehqançılık kılgan bolsa alıp barıp talalarga işletemiz akça menен. Oşol insanlarga aytılan hadisке sen deyt bir kızmatçıga anın amalını kança жеңилдетсек, amalını kichine bir жеңилдетип, sen de musulmansın dep biraz vakit verip arkasından takar karamap turup albasan, balkim içine bir vakit verip amalını жеңилдете турган bolsa, al senin kıyamattagı tarazına soğuk amalları köpeyip ve kızmatçıga kılgan жеңилдигин sebebinен. Ma azumat ni'matullahi ala 'abdin illa ishtaddat alayhi ma'unatun nas. Faman lam yahtamil tilka al-ma'una faqad 'arrada tilka an-ni'ma liz-zawal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, Kuday Taala bir bendesine bir nimet verdi. Taqtab aytkanda bir mal verdi, bir mal akça dünya verdi. Oşol kança akça dünyası көйгөн сайын insanlardın janındагы bagı kiyimi жок, кыйналган жакыр insanlardın ага болгон жоопкерчилиги көбөйүп бара берет. Sizge Kuday mal bergen сайын, sizge жанагы insan janыңыздагы ачкалардын, жаныңыздагы kiyimi жоктордун жоопкерчилигин sizge кое берет, мойнуңузга милдет. Эми кайсы bir insan жанагы жоопкерчиликти албаса, Kuday ага акча берди, mal берди, бирок жанагы жоопкерчиликти албай, жанындагы бейбечараларга көңүл бурбаса, анда Кудай Таала жанагы берген nimetini bir күн барып алып коет dedi ал insan. Ушундай маанide башка bir hadis караңыздар. Inna lillahi ta'ala ibadan ihtassahum bi hawaijin nas. Yufsa'u ilayhim fi hawaijihim. Ulaika humul aminuna min azabillah. Kuday'ın bir bendileri var dedi. Kuday Taala'nın bir özgöçe bendileri var. Kuday Taala al bendilerde de insanlarga payda bere turgan жерlerге коюп койгон. Кандай жагдайда болбосун, insanlarga, musulmanlarga пайдасы тие турган bir орунга коюп койгон. Алар дейт, эми ошол адамдар insanlarga пайда берип ошол местада отурабы? Анда алар улайка аминуна мин азабилlah, алар Кудайдын азабынан сакталып калган insanдар, Кудайдын азабына кыяматта душар болбой турган insanдар dedi. Peygamber Aleyhisselam. Ушул маанide башка bir hadis. إن لله تعالى أقواما اختصهم بالنعمة لما منافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوه فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره. Kuday Taala'nın bir özgöçe bendileri var. Alardı insanlarga payda bere turgan жерге koyup koygun. Eğer oşol insanlarga payda bere turgan jerde oturup durup, birok insanlarga payda berүүдөн başlatsa, insanlarga paydasız tiyүүдөн başlata turgan bolsa, anda Kuday Taala bayagı bergen nimetini alıp koyuyor. Misalı, bardığımızda, ayılda kanday bir insanlarga payda bere turgan, misalı traktörçülerimiz var. Же болсо hökümette işlegenlerimiz var. Je болсо başka bir nerselerde insanlar sizge kayrılıp kele turgan insanlar var. Eğer oşol jerde oturup kanday iş bolbosun, ayılması jok. Kıskası siz insanlardın paydasına işlep otasızbı?
Ulaika aminuna min azabillah. Алар Құдай қияматта Аллахтың азабына құтылғандар деді. Не үшін? İnsanlarga тиген пайдасы үшін. Егер алар ошол insanlarga тиген пайдасын бербестен балким ошоны бахилдик, саламдык кылып аткан болсо дейт. Анда назааха минху. Анда ал ошол неаматты алардан Кудай Таала алып коет дагы, анда ошол неаматты башкаларга берип коет. Ошон үчүн колубузда барбы? İnsanlarga кичине болсо дагы өзүбүздүн курал жарагыбыз менен, өзүбүздүн минип аткан машинабыз мененби, же болбосо өзүбүздүн олтурган креслобуз мененби insanlarga пайдаңыз тийип атабы мусулмандарга? Бул дак мисалы өкмөттө олтургандар. Документке деле инсан мусулмандын муктаждыгы бар көп учурда. Канча бир убактыны үнөмдөйсү, эгер документтин жеңилирээк кылып бүтүрүп берген болсо, канча убактыны үнөмдөйсү алынчы. Же болбосо башка бир жагдайларда, дуктуркана болобу, же болбосо башка бир жер болобу, айтор бардыгында insanlarga пайда бере турган жерде олтурасызбы, ошол жерде мүмкүн болушунча insanlarga бир мухаббат менен пайда бересиз. Себеби пайгамбарыбыз айтты, insanlarga пайда бере турган жерде олтургандар, алар кыяматта Аллахтын азабынан кутулган insanдар. Ага шүгүр кылып, ошол неаматты Кудай Таала сизге бергендигине, insanlarga пайдаңыз тийип аткандыгына шүгүр кылып, Аллага мактоо айтып, дагы мухаббат менен ошол ишиңизди аткарыңыз. ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. Başka bir hadis ayet o da. Sen de